And I'm confident that Motlatsa Presidente wa naga o ne a tsere loeto lwa gagwe lwa ntlha lwa semmuso fa e sale a tsena fa kantorong. Fela go ne go na le dintlha tse di botlhokwa jaaka naga iphitlhela e le mo dingangisanong. Tsotlhe tse ke morago ga dipego tsa gore Afrika Borwa e thusitse Russia ka ditlhabano tsa ntwa. Ga jaana go tsweleditse dipatlisiso tsa dipego tse gore ke boammaruri kana nnyaa. O ne a botsolotswa ka kgang eno le komiti ya ditona tsa puso kwa kgotlatshekelo ya boditšhabatšhaba ya bosenyi ICC ka lekwalotaelo la go tshwarwa ga mopresidente wa Russia Vladimir Putin. Le fa go le jalo, mookamedi wa komiti o reteletswe ke go itlama. Let's focus on this good initiative. Some of the things are going to be addressed elsewhere. You know that very well. Re sa le fo naga ya Colombia e ne ya itemogela dingwaga di le 10 tsa dintwa mo ba nnileng le dintsho tse di balelwang go kwatara ya milione. Colombia e lwele le ditlhopha di le 2 tse di ka fa molemeng mme ga jaana ba tswelela go dira kagiso e Afrika Borwa e solofeditseng go thusa ka yone. We support peace and peaceful resolutions of conflicts, and working with Colombia gives us an opportunity to contribute to that, not only in Colombia. The Vice President indicated when we met that they are very interested working with the African Union. So we'll be working with them in the continent and thus be able to contribute to global peace. Khabagare Motlatsa Presidente wa Colombia Maguez a re ka rata go bona fa basadi ba Afrika Borwa ba matlafadiwa mo mererong ya go romelwa ga dithoto kwa ntle ga naga magareng ga dinaga di le 2.